Sjedite, draga braćo i sestre. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, draga braćo i sestre, danas na zadušnice, kada se molimo za svoju pokojene, čuli smo ove dvije evanđelske priče i ova prva evanđelska priča govori o tome kako je Gospod pitao Petra 3 puta: Simone, sine Jonin, ljubiš li me? I sveti apostol Petar mu je rekao: ja volim te, Gospode, ti znaš da te ja volim. A zašto ga je pitao 3 puta? Zato što ga se Petar 3 puta odrekao. 3 puta se odrekao Petar Gospoda, a Gospod onda, kada mu je oprostio, pitao ga je 3 puta: da li me voliš? Kako bi se poništilo to odricanje, također 3 puta. Da 3 puta, kao što je 3 puta porekao svoju zajednicu sa Gospodom, porekao da ga poznaje, tako i sada 3 puta govori o tome kako ga voli. I Gospod mu je tu i prorekao da će stradati mučeničkom smrću za njega, da će biti razapet na krsta. Tu vidimo da je bio i sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov, za koga Gospod kaže: šta je tebi do toga ako ja hoću da on ne umre, da ne postrada. I zaista sveti Jovan Bogoslov, koji je napisao Jovanovo evanđelje i napisao je i Otkrovenje, isto također posljednju knjigu Svetoga pisma, on je jedini od apostola koji je prirodnom smrću umro, koji je u dubokoj starosti se upokojio, dok su svi ostali apostoli stradali mučenički za Hrista. Znači, on je jedini koji je prirodnom smrću se upokojio. A danas je također praznik zadušnica, odnosno dan kada se molimo za upokojene. I ovaj dan je veoma važan. Veoma je važno da se molimo za naše usnule pretke, prijatelje, rođake, jer to je nešto najbolje što možemo da uradimo za njih. Ne postoji ništa važnije, ništa bolje što mi možemo uraditi za naše upokojene od toga da se molimo za njih, jer dok čovjek živi na ovoj zemlji, on ima šansu, ima priliku da čini dobra djela. Naravno, tu su i loša djela, iskušenja, loše pomisli, loše riječi, onda ima i pokajanje, neki čovjek se više kaje, neki manje. Uglavnom, sve to što mi možemo da učinimo za svoju dušu, za svoje spasenje, mi činimo tokom našeg zemaljskog života. Dan naše smrti prestaje, danom naše smrti prestaje uopšte bilo kakva šansa da mi bilo šta više uradimo za svoje spasenje. Što smo uradili tokom života, uradili smo. Više nema šanse da se bilo šta uradi, da se bilo šta popravi. I jedini način na koji možemo dobiti oproštaj grehova, na koji možemo nešto popraviti, jeste to ako se naši bližnji mole za nas. Znači da se Gospodu milostivi da oprosti grijehe za koje se ovaj usnuli nije pokajao tokom svoga života. I zato se mi molimo za upokojene. Zato je važno minimum za zadušnice, ali ovako i češće, da se molimo za naše upokojene, da damo svešteniku imena da pominje upokojene. Na kraju liturgije ima jedna molitva kada, pošto na proskomidiji sveštenik vadi čestice i pominje imena svakoga upokojnog, tako smo i mi sva ova imena koja ste dali, danas koje ste donijeli, da se molimo za njih. To je najvažnije, da smo se pomolili za njih na proskomidiji. Onda kako sveštenik se moli, on izvlači čestice male iz prosfore, izvlači čestice koje se posle stavljaju na sveti diskos i na kraju liturgije, kada se završi sveto pričešće vjerni, kada se vi pričestite, kada sveštenik unese putir, onda uzima diskos na kome stoje te čestice
i onda sunđerom stavljate čestice u putir. Sveštenik onda izgovara molitvu: Omi Gospode, svetom krvlju Tvojom, grehe svih ovdje pomenutih, molitvama svetih Tvojih. Znači, Gospod, sveštenik, te čestice sve, znači one padaju u Hristovu krv i molimo Gospoda da omije Gospod svetom krvlju svojoj grehe svih tih ljudi. Znači da molimo se, i ta molitva je izuzetno jaka, izuzetno moćna, ta molitva na proskomidiji za naše upokojene, i zato je to razlog što smo mi pokupili sva ta imena prije same liturgije da pročitamo ih sve na proskomidiji, i kao što imamo i imena koja već čitamo na svakoj liturgiji, koja pominjemo na svakoj proskomidiji, i to zaista nema većeg dobročinstva koja mi možemo učiniti za naše bližnje upokojene nego to da se molimo za njih. To je zaista velika stvar, ne samo za njihovo spasenje, nego i za naše spasenje. Jer ta ljubav prema bližnjima se ne odnosi samo na one bližnje koji su među nama, nego i na one koji su usnuli, koji su pred licem Božijim. I onda molitvom i brigom za naše bližnje mi također spasavamo i sami sebe. Zaista je to jedna velika i plemenita stvar, znači koja pokazuje isto kao što kada neka brižna majka se brine o svom djetetu i dobro ga vaspitava i trudi se za njega, ili kao što se brinemo o našem roditelju koji je živ, koji je bolestan, tako isto pripada, ništa manje kada se brinemo o nekome ko se upokojio, o njegovoj duši, da se molimo za njegovu dušu. I vjerujte mi, eto, ta molitva je toliko snažna da eto jedan sveštenik koji je jako puno vremena provodio čitajući molitve za upokojene na proskomidiji, ima to jedno svjedočanstvo, on je uvijek po 2-3 sata čitao veliki broj imena upokojenih i stalno je to radio tako. I kaže, jednom se crkva ispunila samo dušama, puno ljudi je tu bilo. Kaže, neki su bili neki su svjetlili, sijali su, neki su bili manje svjetli, neki su bili čak i u nekoj tami, ali svi oni su rekli: hvala ti što se moliš za nas. Tako je to zaista jedno svjedočanstvo što se to desilo jednom svešteniku. Tako da je ovo izuzetno važna stvar. Nisu zadušnice neka forma, nešto što je neki običaj, nego to je nešto suštinsko. Znači, suštinska molitva. I evo, ovo je sada, sutra je praznik duhova, praznik Svete Trojice, i kada se blagodat Božja, kada se Sveti Duh spustio na apostol, i baš pred ovaj praznik imamo ove duhovske zadušnice koje su veoma važne, i tako eto neka Gospod upokoji sve one ljude čija ste vi imena ovdje dali, neka im oprosti grijehove za koje se nisu pokajali tokom života, neka im da blagodat i blagoslovi, neka vaša ljubav koju ste uložili u te vaše bližnje, da ih pominjete, da se sjećate njih, da se molite za njihova imena, neka se ta ljubav i ta vaša molitva vrati i vama, i neka Gospod zbog molitve i zbog brige za njihove duše i vašu dušu i vaš život obasja svojom svjetlošću u sve dane života vašega. Amin. Recimo svi od sve duše i od svega uma svoga, recimo: Gospodi pomiluj. Gospode, Svedržitelju Bože, Otaca naših, molimo ti se, usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Blagosloven praznik i na zdravlje, na spasenje, sveto pričešće svima koji su se pričestili. Draga braćo i sestre, sutra je veliki praznik, duhovi silazak Svetoga Duha na apostole, i mi ćemo ovdje služiti svetu liturgiju, ali ćemo gledati da se ne zadržavamo dugo, da bismo mogli da odemo naravno i na slavu u našu bratsku
i prijateljsku parohiju Rotterdamsku, tako da sjutra, ako Bog da, eto, posle liturgije, oni koji žele i koji hoću će da, trudit ćemo se da ne odužimo, da bismo mogli da stignemo svi koji žele da odu u Rotterdam. A sjutra je također okupljanje za svu pravoslavnu omladinu u Rotterdamu i razgovor sa našim vladikom. Tako da u 2 sata sjutra postoji mogućnost za svu omladinu, za sve omladince da razgovaraju sa našim vladikom, tako da ste svi pozvani i oni koji su ovdje dođu na liturgiju mogu u 2 sata stići sigurno na taj razgovor i na slavu. I eto, neka je svima na zdravlje i na spasenje sve to pričešće koji su se pričestili, na zdravlje i na spasenje sveta liturgija. Sada kada uzmemo naforu, onda ćemo da održimo jedan pomen za upokojene, a posle toga, naravno, kao i svake nedelje, da svi odemo da se poslužimo, da se počastimo malo sa onim što su nam naše divne sestre pripremile, ono što nam je Bog dao, i eto da se pripremimo za sutrašnji veliki i slavni praznik silaska Svetoga Duha na apostole. Srećan praznik svima. Priđite da uzmete naforu. Srećan praznik.